Adımdaylarla. Qancha Moskva javob berganda hozir baldar bugun kechga o'sha yerda Moskvacha ketgan mashinalar bordi. Kirgan, chiqqan, shu yerda odamlarning borlig'ini kimga kerak bo'lsa borlig'ini Moskvacha. Hozir ertangi noziklardan emas. Zona riskini jag'ilgan joyda odamlar chiqsa, o'sha bo'lib ketsa, ularga ham hozir mashina kirmay chiqmaydi turadi. Bana karantindan biraz если какой-то материальный помощь, ошол жерде нафтырып, ошол жерде таратып. Хорошо, мындайлар. Бул жерде таратпайды. Ошол жерде болсо, ошол жерде таратыш. Анан кийин мына элдерге алып келген нандарды кантип жеткизет? Третий пункт алып развертывают. Ошол жерде таратып. Кто развертывает? Азыр геноцид там А что, до сих пор не развернули, что ли? Почему уже прошло сутки уже, как коронавирус, уже никакого штаба нет на месте. штаб Не развернули. Здесь, на месте, где штаб? Где у вас штаб на месте? Как это районный штаб? Что вы не даете? Джоб, на месте должен быть штаб. Сразу же. Это согласно нашему закону. Закон о чрезвычайной ситуации. Где у вас штаб? Где? Штаб. Какой развернутый? Нет, акимиатный штаб это на месте. Там акимиат товар, область товар, республика товар, это хорошо. Но на месте тоже должно быть. Что? Как здесь должен быть? Где здесь? Где стационар пост, между нас, зона карантина объявлена. Хорошо. Biz tağımız olay kayısılar. Biz kaç taratao? Kaç taratao? Sizlerde bir yeni ştab mı oldu? Başka bir ştab mı oldu? Zona karantina. Zona karantina. Jakşıda biz jakşıda да, тағымыз жолайды. Никто не собирается туда переходить. Да? Вообще никто не собирается. Мен сіздерді алып біз тезірек табақшымыз. Уже сутки бар. Алдырай, жүрген әлі! Машина қойдырған. Жоқ пакет таратпады. Неге таратпады? Неге таратпайды біз Москваға? Неге таратпайды? Arıza da kaçtı alıyor. Arıza da kaçtı. Nereden buldu? Arıza vereyle hani. Kara oturmayacak. Они обязаны будут, давно МЧС должен будет развить свой штаб. Или чрезвычайный штаб должен быть. Ne degen? Ne olsun? Sen geçen var mı buraya oldu? Bir çıkmadan bana verdi. Bana çıkmadan başka bir şey. Buna oğlum büyükten almışsın işte. Moskva defisi. Buna kadar buna bergen bergen. Tekrarda çok Moskva. Kendine Moskvancı bu şahtolakta olmaz. Buna Moskva Штуров ряд. 4 qavat. Moğdayına, ana Moğday. Tosuk yemeğini kalmadı. Seninki qanday? Qara maska bularga yumshoq yerga maskalar qo'sh kerak deb o'ylayman. Ha? Militsiyalarga da belgile o'shunda joydachi. Militsiyalarga. Ha, baldarga da belgile. Militsiya baldarga belgile. Buni turganda maska berer yo'q. Berer belgile.
Hem nege taratmaydı? Siz de düşünmüyor da ben siz kimsiniz dedim. Niye taratmaydı? Niye bu dedim? Ne oldu? Niye? Çim olur ederiz şey. Beni getirme bunu. Причем тут представитель, не представитель? Парадовец не дырды. Ya aile kötün gelmez adam ölüp kaç kere. MÇS'de de bir штаб yok. Buna koyuyorsun, surat aile kötü taraf durar. Taratıyorsun burada. İşte versin. Ne yani zaten şey. Elder orgatkan aile kötün zam emes o. Hakimin keltiriş керек berdi. Taratıyorsun. Haydi, çaycı ocaktan karal çaplar. Ulan televizyonun dile satın olsa gerek. Vay. Oturun. Özümüzü vazda içeceğiz. Uçpay turaverin. Vardar işleyemesin, taratıyorsun. Ne bir yerde bulunsa kılıp otur. Hakim hem kıyıda tüm yakıyor. Запрещаю, тохто, Турал. Не имеете на то права. Запрещаю. Ötküzü bermeyin. Ulan ne diyor taraf? Зачем ötküzü bermeyin? Ötküzü belgede bulundu, koyun. Apırcıyon emek. Apırcıyonu bu adam öz tarafı tutar koydu. Harasan bu cüzde. Bana evde koşuyor. Kaç adam? Taratıyorsun adamda. Adamda taratıyorsun. Yani bizim insanlar gidelim ya. Yolda. Bizi o vakit bizi o sen ya adamlar girip çıkmadı. Çok adamlar bir de bak. Bir adama bir de. Maskan var çok da Allah bilir. Maskası yoklarga. Maskası yoklarga bir de. Şolay. Ben ortada bakacak ne diyor? Hazır girip gittim işte. Girgiz Bey. Girgiz Bey. Çıkarmayın. Girgiz Bey'in tutmayın. Girgiz Bey. Allah. Yemeğini niye kılavuz? Nandardı harcıp çıkıyor. Tatlı birer. Bak hakimler ne diyor? Çok niye bir kadar öyle? Yok, ben o tutar Kitap çok bol var. Kitap çilçe kitap. MÇS kitap kaçtı? Ya administratif kitap oldu. Ne mesele bakar? Alek pot boyunca biz alek pot açtık. Almestak bulalım plaket orada. Bak bu ilk. Bravo. İlk top. Ya maska al maska. Maska ver. Adamlar orta yüzden gelirken girip atacak. Yapmayın kim odasın. Nasıl koçeleri var biliriz. Mesleği yüzü. 100 koçeler. Ona aldım bana bu gel gitti. Abi beni altta gördüm ilk maçta girip gitti. Para vergi yok şartlar. Meyaka var ya meyaka. Olmaz. Haydan. Ne oldu? Hayda. Gelin. Bizde rayonda Gelin şimdi. Ben hazır geçe burada kıynalıp жүрüp ne oldu masken tartıştığında anam keyin alıp gelip divizyon başları şu emin uçun oldu emeği yapıp geldik buna mesut dereceli şu dedi tarkatayın anam keyin hazır şaharda rayonu başka aylarda da tartıştı çok kaliteli yapıp geldik anam keyin oşodan biz hakikaten şöyle şartlar tüzürseniz balda turup bunu добровольный балдар her gününe Birden beri de. Ben zaten ştap koyuyor. Ştap koyduğunu bol Çok bol koy adamlar. Ana bu bir tek takıp ırkıda tutuyoruz. Ye koy evet. Biz de şef günü
Ана сырткары мынау эме болгон айылдарда айылдарда жамалар кирчилик наркон ала албай калат. Алтын! Аларга азыр Ерке! көп сандагы нан бышыктап келип атабыз. Так жап келди. Биринчи партия нан келди. Нормальный. Ошолорда кантип таратабыз. İçine alып кирип таратабыз. Жөнөдө өткөндөргө ал пакеттерге салбай да койгонбуз. Пакеттерге. Эле өткөндөргө бере беребиз. Чтобы 100 елде жетиш керек. Кандай кылат? Сапчакындык биринчиден рахмат, жалпы элдин атынан ыраазычылык. Эми карантин болгон жерлерге бизге бериңиздер. Мына 2 айлык мөттө ата ээрчип келдим. Булар берет дагы ички кире турган адамдарга определенный адамдар кирет. Бу жерде жаранып коргондун кызматтары кирет. Ошолор аркылуу таркаталы. Биякты бизге бериңиздер. Анан калган методдорду өзүңүздөр кылып, бизге эмне öğretiңиздер, 2 айлык мөткө бөлүп берсек, бир жерде Сузак айлык мөттө 1000 жол. Немеде чектөдө тур. Тузда айлык мөттө 1200ге жакын жол. Ошого жараша бөлүштүрөбүз да анан ай бар. Анда мына сиздерге биз мына продукттан нандарды силерге берели. Өзүңүз бере берди, тарката берди. Макулбу? Нандарды берди эме менен баягы пакеттер менен берели. Өзүңүз тарката берди. Алып келип үйгө бересиңер, кандай кыласыңар аны өзүңүз чече бериңиз. 2ден бересиңер, 5ден бересиңер, 10дон бересиңер, артып бере бериңиз. Мына эмелерди болсо, мына маскаларды болсо, ушул жерде өткөндөргө тарката беребиз. Биз себеби муну элдин бардыгы бул эле жер эмес. Мына бул жак бүт ушул Сузак район территориясына уже маска менен азыр бериш керек да, уже аны контактируем. Ошон үчүн азыр беришибиз керек ушул өткөн баарды бере беребиз. Мына кылбайлы, карантиндий жерлерге, мына чектелген жерлерге бизге өткөрүп бербейсиз. Жок, биз аяк кирбейбиз. Биз аяк кирбейбиз. Аяк өзүңөр кирип ишиңер кыла бериңер. Анда болот да, ушул жерде бесплатно маска таркатат дегенде элдер келе баштайт. Келе берсин. Барына жетет. Бизге биринчиден тутура түшүнүңүз, бүгүн элди мынаны топтогонго да болбойт да. Бизге кайсы жерде болсун азайтыш керек. Маселени азайтыш керек. Ошон үчүн айлык көтөргөнгө мыйзам менен тапшырабыз. Ким бергени боюнча, ким алып келип бергени боюнча. Дело в том, что биздин максат, самый главный максат, биз айлык көтөргөнгө тапшырыш эмес, элге жетишибиз керек да. Биз элге жеткизишибиз керек болду да. Бул эле жерде эмес. Азыр Сузак районунун бир 5-6 точкасына таркатылат. Жалал Абад шаарынын 5-6 точкасына таркатылат. Бар жер таркатылат азырчы.